Program yetu Enshonga izoba kandi tanura Enshonga zitakushana buri izoba nabo ico omwabazi yogu turi mu studio aha Kasozi Boma TV West. Vincent Mujuzi nyine Halson Kagure umugambizi w'irwaro rukuru hanuya bakweta Mbarara Regional Referral Hospital. Har medical camp ningashi entebe kansebireho yo kushemereza abantu busha. Utatire mwe sente ngaba kakushemeza ati ugunomisha gwamani ndwenda tumanye nahaza musingi zingahe zirumu ningazi zirumu kandi nabashemeza ndwara ki buzona ninga hine specific diseases bakatandika ryari bahikahin bakora haryoha so tumanye uko kintu cyonje genda ubundi tukejumbire mu kitu yambe sebo nakwakira wabare kubayo. Yes, we bari munonga munwani wanje mujurizi kandi nanye nashimirwa kuba izina ko kumwamara huriye n'abanyata Halson Kagure ndi Public Relations Officer wa Mbarara Regional Referral Hospital. Ya erirwaro ritumwe niyo murago yecuye kacite cyako ndirwaro rukorera twine kandi ohereza bwinji urahirwaro radio so kubikuremeraho ubundi bakohereza hare so hariho ki ikigugendo misho ecyo kiturukura abo kuba binchemize konka twachitungaje mnonga so twakutungira aha kitugambire first of all what is going on ahirwaro niki ekirugendo misho. Yes, we bari mnongo gundi muringo hanko kuwa wagambira umukuru umurebi ahirwaro hamwe n'amarwaro gwonaga yo muri Ankore sub region twineme kiturukweta ngo ni surgical camp, actually medical camp, surgical camp ahunt concentrating kushemeza abantu so eji ehure twirene gendo misho kandi neshajikwa ministry y'amagara ahimbarara referral hospital hamwe n'amarwaro gwonaga ya hansi hamwe na ekitongore kirukugita abakugu omukushemeza ekibarukweta ngo ni Association of Surgeons of Uganda kandi twija twerwaho na abanyishengero b'icyangeje basically okushijuma ningashi ekiturukweta ngo ni assessment okushijuma barwire kutwirene kugumizamu kwisya actually tukwisya abo kubana aturugambire vituriyo nticengera kwakira barwire kurga ombiceka bitara mwe na mwe bya Ankore hamwe na aheri ya Ankore kubashijuma then tukareba yaba bija kuganyirwa omukushemeza so far tukatandika Monday hatu nurwa kange nurwa kashata so tukatandika Monday obu twatandika tukashemeza tukaza mu theater twashemeza emikono yatagata kandi tukashemeza abantu barukurenga mu maganana urwa kange Monday urwo kubanza izo bari muri yonka over 400 people. Yes, atoro rukabiro kubanza. Yes, then nyuma abazyo tushemiza abantu barukwika nka bitanu kaga na batanu so basically noreba ngo habire haraheketengo cyango cy'abantu abatwirokwe bariyo mbyaro bine conditions konka zibaremerire because mujurizi ni kugambira nkoko nakugambire ejehuru eriyo negendo misho omu marwaro gonaga Ankore konka of course Mbarara Referral Hospital ninkirwaro irtwatiro ku offeringa ningashi kuhereza obuhereza obwekika cyahiguru abaru kuba baremereye okwa hansi so nka bushenyi hariyo bushenyi health center for hariyo kitagata then kazo health center nayo bakora then kiruhura hariyo rushere uko nayo hari abandi. Yes, yona Ankore ko kujumanya so turebere ngo twatekayo abakugubitu because owechtin sa Dr. Diana Atwine akasetura I don't know whether that language is correct so akohereza abakugu no kubasetura mbone no kujende. Yes, akohereza abakugu barukwika nkamagana 3 yakurga Kampala kwijaho muri Ankore kugikombinga yona kureba ngo omuntu wena obire aine ekyetengo cyo kushemezwa yashemezwa mujurizi nenda kugambira nti almost
ntushemeza buri conditions zona abine za guhita abine ki abona kazanabo ntutandikira kurga ha mutwe uzabigere aha mutwe of course tuyinemo bwongo tuyinemo neurology specialists then nkaha mission nkaha tuyinemo ophthalmologist abona bakugu omukushemeza amisho na mnongezo conditions ezamani nkoboho cataracts amwe na abatakweza so nozen bakutereza no genda okizire then tuyinaba free of charge right free of charge tuyinama bakugu ENT aba amisho ememero amwe na nenyindo amatu abo bona wafira amatu ningashi because no manyangu abanya Uganda we have not yet embraced prevention ntubanza twarinda ngo turware kandi hino bwo kushanga nko muntu nko mukikuru w'emyaka ngakinana nakugambira tinchurira tamatuga kafa konka twa kumukebera no shanga meme kunguru yona niyo yanankiri ekaguma munonga ninkibare so ababa kuguna bo bari yo bagigura bine byoma so tuyine n'abakumuruka oko umucumbirinko za endoscopy then woyineyo obuzu bakabushemeza then tuyine correct turweta ngo ni orthopedic surgery ningashi okushemeza emigongo of course no manya in most cases emigongo nebeine akakwate n'obwongo so tuyinemo barukora nkaza haniyezo wagamba tuyinemo ba urologist abakuga barukushemeza abantu batari kusheshaje tuyinemo breast cancer I mean armo conditions general hamwe na specialized care surgeries rather is to return to hereza abanya Uganda so oyizoba rero kubanzo byatandika abantu maganana nkuko wagamba bakashemezwa nyamwe bazyo of course bateko kurengaho akana public nene yongera kumanya haterizan bateko barenga abanyimwazyo ekinchiza kukoma ryari yes nchiza kukoma evero 28 byo kwezoku konka ekinta kushoboraho ekinde biri ahabanya Uganda tinkumanya bwenshi ntukunda kurumba umushahaze cyenda because entekateka yitu ningashi plan yitu eji camp tukagitandika kare information tukatandika kugira disseminatinga from the ministry even nitwe so tukantekateka nkuntu koma ku shijima barwire bona barashemezwe sandi evero averna mushanje right sandi bikabiri evero averna mushanje right sandi yeah sandi ejingwire bikashikire because there is never have enough time no sande bikabiri evero na chumwe twe so twantugira ngo byakwika nkebera evero na chumwe bona ntukuba twabashizumire then twabatire aha list kubukingira because nkibakirinke kikunga musa cy'abantu mubashijuma then abine endwara z'imimero mubatekaho abine obuzubu maybe brain traumas nabo mubatekaho then mubatebekanisiza operating theaters na nabakugwataro kushana konka izo bari ryo kubanza tukecura abantu nyamwingi munonga kandi ubwo twantutekateka ntu komasande so twayicira abantu nyamwingi munonga bari kurugombicuye katari mwe namwe ngo nabo bizere ku kushemeza so ito tukantugira ngo list yitu twagiheza so nukwe kutandika busya nambwe natayindugambira tucuriyo twakira abantu na notunga amasumu abamwe babahereza kurga health center abo barukora minor surgeries so ejene huru attractingire abantu bingi just imagine buri zoba wabano basa kushemeza abantu barukweshumbo mu 500 konka niyo ningeza kutera ikishani cha irwaro rinkomanya where is the activity taking place because ninka haibari nibabari mu mwanya ki baba bingi munonga yes ya nkoko nakugambire hotakayebwa ngo of course sana mutire tensa hero aho yes twine hotenti nkomisho ga emergency aho nho turukurundanira abantu then nabwanyuma tukabatanura tukabatwara omu outpatient
department ayitutire desks zitari zimwe na zimwe z'abashaho batari bamwe na bamwe abari kubakira then bakabashwijuma kandi endo yijuke nobu surgical campegero konka daily activities zirwaro zo zigumiza twine n'abarwire abari kwijabura izuba so for sure to tell you the truth atwahi ko mwirwaro nobasa obutavura n'ahantu zo kutungana ahantu ho kurubatira because abantu bijwire munonga abashaho bazumu operating theaters kurugum kasheshe mpaka echiro bahwiringa barwire babiho mu theater babateka mu surgical ward abamwe babatasya so irwaro hati yijurire cyumwe konka hine zimwar cases ezituru kukoraho then abashaho bakagira ngo kugero okuturu kureba mu rwiro gunabaza kugenda wabo then agumenarija to monitoring. Yes, indeed. Of course, to be nani kitongore kiri kugita abarukushemeza ninjira babire batakiteka kugira ngo abantu babasa kwingana na pipasiki actually abantu baba barwire konka numanye ibiciro by'amarwaro people not have money can na civic education na ninki koko wawagambire uriya narebe sente mwena jada kambe nimbigendera nkebyo so mwenu aho kubagirira ngo ikine cyabusha bakushara nko ngamba yebere baba ari bingi yes cyo gamba namazima because actually yon twebuza because even to be rentunga esumukurga Rwanda kurga DRC kurga Tanzania kurga Ajumani abwe kinte kiriyo nicyo baho navuga successes izabashaho babire no bakora then abarwire bakatunga relief so sure kinte kiriyo ncyubaho n'ikindi cyamani kandi Mbarara Referral Hospital eri kutwara cyange cyaburengera rwizoba nsima ministry y'amagara hamwe na ekitongore kiri kugita abarukushemeza because mujurizi abo abantu operations ezbaru kukora nka highly specialized operations actually nabajango gikore konka of course iwe ne sente no basa kubasa ka million ka 10 no kweyongera mujurizi oriyo mushabamani not really so ezo ekintu kizogamba bakora operations ezi even abantu abatwire bategerize kuza India because abo nabakugu abatwine omu Uganda abakuga bari kusingaye so baryaho so niyo Enshonga abwenki waza bano shanga onka q no shangu orinyirino hango muno orinyirino hango now nyenda tumanye of course no basubutagambirira ministry yes konka ekinte cyabwenki aho konko kureba icyetengo cy'abantu why can't it be held every year kikagumana kibaho kitiyabo kuba nobundo bwo kureba na backlog na eri impango mnonga abantu bijurine nikibanyi kimanyisa ngo nemyaka eri kubera biri abantu bakupayiringa maybe nkirwaro umwana mukora report mu mayise ministry of health kugira ngo icyo kintu kibe cyavura umwaka abakwa I know of a hospital in Rukungiriza nayo ntakira kwija experts barga he nangwa bo onga bakora ikintu ngeke annually and so many people have benefited from there so maybe ni mu report mu indicating ngo kinte kibe annual rero abakwa kuba bakirire kuri yo bundi hata nacyo ncyasa uko frauding age nanke turumwirwa no mamwijurine munonga so nyowe I'm suggesting because ndukurebana na impact yacho kwera abo mu community I am thinking it should be chemegumanchibo yes suggestion yawe ni inongi konka ikinayenda kugambira no kugira ngo vision ya ministry ningashe kiroto cha ministry y'amagara no kureba ngo at least buri muntu buri munya Uganda yatunga twakubasa kweta ngo ni minimum health care package so ejo niyo Enshonga ahabwenki obuhereza bakabu decentralizing because back then oko tajero referral hospitals konka hati referral hospitals ziri mu region kandi
almost buri constituency buri parish hariho nk'amarwaro. So maybe echechi suggestion yawe ni inungi, maybe nkabe by'amagara twine kongera, of course turukwerwaho na media hamwe na buri muntu wena twine kujanjaza, twine kuteka amana mingi aha health sensitization, because majority noshanga nko mu cyaro ningashi omu community yine nko muntu akarwara yes nkagoita ningashi okay yine nko muntu akananka akachumitwa honka kantu, then along the way oguru kwagumana kuzimba, then instead umwanya go kuzo mu marwaro, then bazo mu kushaba, bazo mu bafumu, then by the time ayibar kwizura mu marwaro oshanga akatunga cancer as a cancer ya progressing, because aho mukimanya ntutereza highly specialized services, because twine specialties zirukikama kumyana kandi na cancer tuzinemu konka wija adult oncology hamwe na pediatric oncology abarukora cancer y'abana hamwe n'abakuru notunga testimonies ezirukushocking omuntu akachimtwa akantu bagumana bazokwe konka kubaza kukebera bashanga cancer eriyo ne mara mamani atwaza kutera ahamibazi chemotherapy hamwe n'ibindi oshange omwe cyabaska amagara. So twine kongera health sensitization on communities kandi obwe turukutekinga turukukozesa multidisciplinary approach in media, civil society organization, churches, local authorities twine kwejumbiramu konka mujuriza kirayenda kugambaho kosa kwihorwo kubanza actually tukobyamu, because no boryaho ureba abarwire bakusharaho bajangu twizera aha twamaraho bwire buti tubaka tukozereho, so atkoreki twantwija turukumanya ngo numukuteka mu theater, then mutukore umushemeze, then tugaruke mukonka nanenda kubahamiza ngo maybe nubucira kubaho mwena tukanga kubaheza tukaremwa, because